Kırgızstanda tөгөлүн маңдай терди, кызмат кылгын жөн жүрбө басып жерди. Жанар тоолой тең атылып күкүрөктөр, жалпы журттун бирге буюп акыл кенчи. Мана суккан жүрөктөр бирге согуп, мекенчил эл болууга мезгил келди. Мекенчилдер Базаркоргон районунун Кызыл Үңкүр аймагында жергиликтүү тургундар менен партия лидери Камчыбек Ташиев жолугушуу өткөрдү. Кызыл Үңкүр эли да добуш сатып алуучуларга караманча каршы турушарын айтып, мекенчил партиясына добуш беришерин ачыкташты. Партиянын жеңишке жетип, өлкөнү өнүгүү жолуна сала алат деп ишенишет. Мамлекетти, элди, журтту коррупциядан сактап калбайт. Мамлекетти, элди, журтту мекенчил балдар сактап калат. Элим журтум деп жанын берүүгө даяр болгон. Элим журтум деп açık gelip, açık söyleşip. Her daim kökürögümüzü tosup, ottan da korkmayın, çoktan da korkmayın, oktan da korkmayın degen jigitlerine kadar saktayıp durganlar. Hayratındı kurçuttan kılıç mizi, kabılanlar өлкөsü Kırgızstan dep, kelecektin seni menen bolsun işi. Taza diktatör gelip, taza hükümeti tütsün, dep keçip kabul alsalar, uşuğa jaraşa olur. Uşuğa jaraşa olur. Kuday buyurup, erten, men mına bar жерде айтып келдім, кече Базаркоргондо айттым. 65 мандатты биздин колубузга берсеңер, биз өкмөттү түзөбүз. Өкмөттү түзсөк турганда, өкмөттүн башчысы мына мен өзүм болом. Ошондо өзгөрүү болот. Ошондо өзгөрүү болот. Ошондо мамлекетибизде акырын жылып, айлап, жылдап өзгөрүү башталат. Башташыбыз керек өзгөрүүнү. Биз коррупционерлерди мамлекетте мына бул коррупционер деп көрсөткөн адамды korrupsiyoner kim ekenin bilip durup mamlekette sayrandap oynup duruşu yol bölüşüp sayga tatma sazga düşmü konu bitti tokto küpmü mekençiller atlandılar mekendeşler taktırına ben oturup köp oyladım da şu korrupsioner çok bolbay çağımlar bularda tıyış kıyın oşan üçün uşunday adamlardı iyilikке aparsak şu korrupsionerdi çok kılsa jönele turup Kırgızstan güldeyt yolumuzdağı oңолот barca oңолot oşan üçün biz bir burulup şu Kamçı Taşiyev'di Sadır Japarov'da oşan adamlardı sıylap şuları şaylap bereli şaylayımızı kızakırlaylı şu şaylayla bizde bu Taşiyev oxşagan jigitler gerek ömrü uzun bolsun, süt bolsun, zamanı süt bolsun, bu da halada taşıyıp kılıp Kurnamızdan akıldı el mekencil, salmadı da o sabırdı el mekencil, harcısı bek kadırlı el mekencil, kanda elder mekencil. Çürüğünden çalını var mekencil, cutta koşur salını var mekencil, kazık kılar karusu var mekencil, ata curtta arzusu var mekencil. Mekenciller atlandılar, mekendeşler taktırına ey. Mekenciller atlandılar, mekendeşler taktırına ey. Камчыбек Ташиев Арстанбаб жергесинин тургундары менен да жолугушуп, жакындан баарлашты. Арстанбаб эли да азгырыктарга алданбастан Мекенчил партиясын бир добуштан колдошоорун белгилешти. Мекенчилдерге ак батасын берип, алдыдагы шайлоодо жеңишти камсыз кылышына тилектештигин билдиришти. Жүрөк менен, акыл эс менен эртең келечекти ойлоп туруп, анан добушуңузду бергиле. Бизге, биздин партияга ушул Арстанбабтан bir doğuş beresiңерби, 10 doğuş beresiңерби, 1000 doğuş beresiңерби, атал doğuşuңарды бергиле. Атал doğuşuңарды бергиле. Ошондо биз атал кызмат кылып беребиз силерге. Mekenciller atlandılar, mekendeşler taktırına ey. Hakkı barsanız koyunlar öpkün olsun. Kanılarda biz yana tezorcu görüp, Kadir Japarov oşap, size köp görüyor mu? Güzel tutun. Genel de taşıyıp olup biz gelip bizlerce cas alanlar verin Allah'a emanet. Çürüğünden çalını var mekencil, cutta koşur salını var mekencil, kazık kılar karusu var mekencil, ata curtta arzusu var mekencil. Mekenciller atlandılar, mekendeşler taktırına ey. Mekenciller atlandılar, mekendeşler taktırına ey.
Mekençil partiyasına doğuş ber. Mekençil bol.